yitwa Adama Bagayogo yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2004. ni umwana ukiri muto cyane, akaba yaravukiye mu gace ka Niyamakoro, aho ni mu murwa mukuru wa Bamako, ni mu gihugu cya Mali. Mali ikaba igihugu cya munani mu bunini muri Afurika. Mali kandi ikaba iherereye n'ubundi mu burengerazuba bwa Afurika. Byagusaba nibura kugenda ibirometero bisaga 4,000 na metero 196 kugira ngo uve mu Rwanda ugera mu mujyi wa Bamako wo mu gihugu cya Mali, aho byagusaba nibura kogoga ibicu by'ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukazamuka muri Central Afrique, ugakomeza muri Cameroon, Niger, maze ugatungukira mu gihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 23,777 by'abaturage. Niko rero ubushakashatsi bwo mu mwaka wa 2023 bwabigaragaje. Adama Bagayogo rero ayo n'amateka nari nkunyuremo y'igihugu wenda cya Mali kugira ngo ubashe kumenyaho utuntu dukeya, ariko mu by'ukuri tugamije kuvuga kuri Adama Bagayogo. Adama Bagayogo rero yatangiye gukina umupira w'amaguru akiri muto cyane, kuko yanabikundaga yaba ari ku ishuri ndetse no mu rugo, aho Adama Bagayogo yarangagwa n'urukundo afitiye umupira w'amaguru. Akaba yaratangiriye mu ikipe ya FC Lakika yo mu mujyi wa Bamako mu gihugu cya Mali. FC Lakika ikaba ari ikipe n'ubundi, cyangwa se ikaba yari akademi yo mu gihugu cya Mali. Akaba ari akademi Bagayogo Adama yatangiremo urugendo rwe rw'umupira w'amaguru. FC Lakika ikaba yarabarizwaga mu cyiciro cya gatatu, gusa ntibyatinze kuko mu mwaka wakurikiyeho yahise izamuka ikajya mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu gihugu cya Mali. Adama Bagayogo akaba yarinjiye muri ekipe ya FC Lakika ku myaka ye 12 yonyine. Urumva ko ari umwe mu bakinnyi batangiye umupira w'amaguru bakiri batoya. Akaba arakinaga nka nimero 10 ndetse akanakina ku ruhande kuri gatandatu afasha ba myugariro. Uwari perezida w'ikipe ya FC Lakika Adama Bagayogo yakiniraga yaje kubwira Bagayogo, yaje kumubwira ko umutoza w'umufaransa watozaga ikipe ya Rosporo yo mu Rwanda amwifuza bitewe n'ubuhanga bwe. Uwo bita Julien Met watozaga n'ubundi Rosporo yabwiye perezida w'ikipe ya FC Lakika ko yashimye Adama Bagayogo ndetse ko yanakunze impano ye. Adama Bagayogo wari ufite n'ubundi imyaka 20, yesi afata rutema ikirere yogoga n'ubundi kirere cya Afurika y'Iburengerazuba agana muri Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo aze gusinyira ekipe yambarara ubururu n'umweru. Mu gihe kingana n'amasaha n'ubundi 6:06 ari mu ndege, Adama Bagayogo nibwo yari asesekaye ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe, maze yakirwa n'imbaga y'abakunzi ba Rayon Sport ndetse na bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bari baje kumwakira. Julien Mete watozaga ekipe ya Rayon Sport niwe wahaye ikaze Adama Bagayogo kuko ari nawe wari wamuzanye muri ekipe ya Rayon Sport. Akigera n'ubundi mu Rwanda, Adama Bagayogo yahise ajya gutura mu Nzove kugira ngo bijye bimworohera n'ubundi gukora imyitozo ari hafi y'ikibuga cy'imyitozo. Umukino wa mbere Adama Bagayogo yakinnye ni umukino ikipe ya Rayon Sport yakinnye na Gasogi United, ukaba wari umukino wa gicuti. Bagayogo rero akigera mu kibuga amacenga ndetse n'amashoti ahinda umuriro yarekuraga mu kibuga byatumye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batangira n'ubundi kumwiyumvamo cyane, nubwo yarakiri umwana muto, cyane ko bigoye ko wamara kabiri mu ikipe ya Rayon Sport y'ikigugu mu gihe nta kintu bari kukubonamo. Nk'uko bisanzwe rero mu muco n'ubundi w'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, umukinnyi witwaye neza ku mukino bamuhundagazaho amafaranga. Ibyo byo ni ibintu bizwi, ari nabyo byaje rero kuba kuri Adama Bagayogo, maze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu kumushimira bikora n'ubundi mu mifuka yabo, maze bamuhundagazaho umuba w'amafaranga karahava.
Bagayogo nawe biramurenga aramwenyura, ari nako n'ubundi anyuzamo agaseka. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2024 mu mukino wa gicuti wahuje Rayon Sport n'ikipe y'Amagaju, Adama Bagayogo yatsinzemo igitego akomeza n'ubundi gushimangira ubuhanga n'ubunararibonye, kubera ko Adama Bagayogo yaje muri Rayon Sport itamuguze cyangwa se aje kwimenyereza. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwari burangajwe imbere n'Uwayezu Jean Fidèle ndetse n'uwari umuvugizi wayo wo bitanamenye Patrick, baje gufata umwanzuro wo kumuha amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport bizwi nka contract, bityo akaba umukinnyi wemewe n'amategeko mu ikipe ya Rayon Sport. Adama Bagayogo yongeye kwigaragaza ubwo ikipe ya Rayon Sport yakiraga ikipe ya Kiyovu Sport, byari ku mukino n'ubundi wa shampiyona. Adama Bagayogo wagiye mu kibuga asimbuye yahise atsinda igitego maze atanga assist yaje kuvamo n'ubundi igitego. Adama Bagayogo ni umwe mu bakinnyi ngenderwa n'ubundi muri ekipe ya Rayon Sport. Akenshi iyo ari mu kibuga akunda kuzinga ikabutura ya jezi aba yambaye, abenshi nicyo kintu bamuziho. Abenshi nubwo bavuga ko ari umuhanga, ariko bakunze no kuvuga ko akunda gukora amakosa bitewe n'imyaka yiwe. Abenshi bakanavuga ko iyo yabanje mu kibuga cyangwa se yabanje mu kibuga mu minota ya mbere, bavuga ko atajya yitwara neza, ariko ngo mu gihe yagiyemo asimbura aribwo akunda gukora ibitangaza benshi batamukekeraho. Yaba ari we na Aziz Basane bivugwa ko ari bamwe mu bakinnyi bakunze kujya mu kibuga basimbura bagakora itandukaniro, nyamara mu gihe wababanje mu kibuga ntihagire umusaruro bakugaragariza. Ibyo n'ubundi hari abantu bafite iyo mpano yo kuba iyo bagiye mu kibuga basimbuye aribwo bigaragaza, cyane ko iyo bari hanze y'ikibuga baba bamaze kubona ahantu hari amakosa ndetse bamaze no kubona adversaire imikinire yiwe. Ibyo rero bisaba umutoza w'inararibonye cyangwa se umutoza w'umuhanga kugira ngo amenye umukinnyi usimbura ndetse n'umukinnyi ubanza mu kibuga, kugira ngo amenye ikipe yiwe uko igomba kwitwara. Adama Bagayogo kugeza ubu akaba ari umwe mu bakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport.